Yeah, once again sanibulisa babukeli nonke emakhaya si 100 Spartans phansi emalahleni ngaphambili kwempumelelo clinic sikhona isimo esikhona bafethu khona umkhuba okhona la eWitbank abahlali balaba complain nga 1 2 3 noma ke lana ucomplain phakathi sanibonani umamkwena okhulumayo lo mphakathi sine challenge enkulu mayilana nendaba yenzike clinic nami ngiclinic committee ngingangiboni nje so lento yokuthi iclinic muthi ivalwe isebenze Monday to Friday ngo4 o'clock yavalwa namhlanje sine emergency nanga umntwana ulele ngicela ukubizwa and then iclinic ivaliwe at least ingabe lo mntwana iclinic beyivuliwe 24 hours bese khona ukumthatha lo mntwana semfakela iclinic ngoba silindi ambulance ngithinta amaphoyisa no avongiwe wafonela amaphoyisa nami ngiwafonele bathi ambulance iyaphuma esibhedlela so bengicela mphakathi asibambisaneni silwele ukuthi iclinic muda ivulwe 24 hours mphakathi ukhona usizeke into ezibalekile khosa sizilwele zicala lapho ngiyacela mphakathi asibonisaneni